Tengok ni guys, inilah kasut yang korang dah tak boleh dapat secara official ataupun retail punya price. Bot dah sapu, scalper dah sapu. This is Nike Superfly One Remake. Tapi dia market for CR7 nya. Yelah, dia kan ikonik zaman dia tengah nak kata prime, dia belum peak prime lagi tapi tengah naik time tu kan. So Nike buat yang ni lah. So kasut ni memang waktu dia keluar tu memang hype gila lah. Ronaldo tengah naik, kasut pula ada carbon. Tapi ni tak ada carbon lah. Ini tapak sama macam Mercurial sekarang. Ada fly wire dekat sini, nampak tu. Tapi aku tak tahu gimmick fly wire ni really work ataupun just marketing sahajalah for the sake of remake lah kan. Okay, so apa dia lembut, aku tahu yang dulu punya was tak sedap sangat lah pakai. Yang original punya, yang ni nampak sedap. Okay. Okay. Member nak balik kan. So this one dia dah kurangkan sikit kelebaran dia compare to yang Regen remake sebelum Vapor sebelum ni kan. So yang ni dah kurang kelebaran dia, nampak lagi better. Dia punya upper ni bagi aku licin. Untuk sekarang punya standard, kalau kau main dalam hujan licin. Jangan sembang dulu. Dulu orang pakai elok. Dulu lah. Sekarang dah 2026. But okay lah, dia remake tu sekali pandang memang almost one to one lah. In terms of design memang sama lah. Tapi in terms of teknologi memang tak ada lah. Imagine kalau dia tak carbon, real carbon macam dulu kan. That would be quite cool lah. Ni member aku beli 1,006 daripada reseller. Cantik tak? Kalau korang, kalau teringin sangat nak kan, sanggup tak keluar 1,006?